Ndagitari James MITHIKA ugite Amiru ni babatere kuthugania kugwata mbaru Kalonzo Musyoka gutwika rais wa Kenya. Akiaria MITHIKA uria warujagira giti kia useneta kithuranone kithiru ugite tayari thirikari ya Kenya Kwanza NIREMI kuingia mawira nejayo kiria Kenya na kuo ni batere kweberwa ugite ari na witikio ngwataniro ya Azimio igetikiria Kalonzo kuruira giti kiu na bakamugwata mbaru kithuranone kinene kizite. Dennis Mugendi niwe na rugonoru. James MITHIKA Ntongai ari murwiri giti kia useneta kaunti ya Meru na Nandi ari mbutune ya kuringira ndebe mutongiri wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka uria arathiritie ndiunga miena iji ya mwirigo joboga itijwa kirima gia Kirimara. Uchumi wa Mount Kenya umeenda chini kabisa. Na kwathire itumi biria kwa Kalonzo niwe akubwa gutwika rais kuguanithenwe na utongiria buburiku bwa rais William Samoei Ruto. Batutore team irainde eu support Kalonzo a president wetu 2027 turaugire tureambiriria kanisene na maromba tuambiranie na Ngai baba kenikiro barikiba tuetanie noe mwanga toyete tuina maromba na uma antu betu ba Meru na Kenya kirero ni kinene sana nontu bwa utongeria bwa burikuo ni mwaka na mieri ya 15 kuma thirikari iriku ya injaru iwe twa Kenya kwisha na buretu netie nira ita wa Kenya kwisha to kwisha kimathomo ana bati chukuru nontu kinya capitation yana ite kinya chukuru to kwisha ciondo bietu nontu mauta mugate nguwe wikira bionthe ni bireitirie euro to kwisha kinya kiu te ukumba wikira into kiu anyira twanyira baraba ithece mantu awaki utukumba woka baraba biashara ni utiba itaba kumbwithia iretho biashara ngari iretho biashara kwendia iretho biashara ya kunywa bionthe utinto bikurika nontu bei imenda juu sana. Nya babu kuona erua retu ria mantu andole kinyita around 160 no Uhuru Kenyatta metiere 112. So ndene mieri 10 na kintu mantu Kenya kaya itete akina man down. Ndiunga ya Kalonzo ira imbiritu ni atongeria mwanya bangwatano ya Azimio ario yunjini wa Marwa Peter Gatira umunya uria akwirigirwa gukindanira giti kia ungavana kaunti ya Meru amwe na atongeria bangi James ariwa nyomba ya Azimio yonthe ario Raila Amolo Odinga nitikanitie kurungika Kalonzo ari muriri wao wa giti kia urais na rira Ameru bamugwate mbaru onto akwa kinya kuri na wirigiro rwa Kalonzo gutimana na atongeria ba Meru bario abunge ma MC na bangi kenda kubanga mwerekera mbere anchoge nkatho sana cia mwanya kiri abunge ba Meru barabone ni bwea witochwa atanochi actually company atanochi you know they are just our neighbors, they are our friends, they are also Bantus like we are, and the most importantly they are Kenyans. Baraba itire bonde batongoretwe ni mheshimiwa Rindikiri na Rindikiri renchamba ukuwata abunge beto aitwa bera hapa ni kubaya punda amekataa sasa na muno ndibwira Meru unto gucokeria bunge nkatho kinya kaba bachuri kiuria kimwe budget ya barabara ya mwaka wa mbere ya Kenya kwisha ere kumira ya kurita ngwe barabarene Ameru ibo kumenya ati ndene ya mibango ya Kenya kwisha barabara cionthe cia Meru cia lami ira cietwa bitumen standard roads ai milioni 60 million Kiambu 1.9 billion Elgeyo Marakwet I think 2 billion kwingineko 2 billion abunge betu kabaua bogoto ora bogoringa punda ameanza kukataa punda ya Balamu ameanza kufanya nini kukataa na hata bumba kunengera county zimwe 2 billion inge 1.9 billion na boka nenge Ameru 60 million yoke akwajera constituency kenda ile yana 60 divided by 9 ni around 5 million mbera barabara lami era Igembe North Igembe Central Bore
Imenti South, Imenti Central, Imenti North ekathithia na milioni 5 ndene mwaka yoyo ya thirikari. Kwa bunge betu kabauga atiri balamu oto uraria muno punda ameanza kukataa. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, Gembe, kaunti ya Meru.